Kajing puli na kitab u isaya. Kalenong kabasaw pu ar kadekot kabaningkong hadu saw henriu hadu niyo. Hakami usyakri jonga yaw ba nga syanbor. Ublajit jonga haw ba kamensiam jonga kakamen. Ngalabu yaw mensiam jonga hau. Unwan ra e kajing bishar hok hakijait benriu. Enam perta ne om penjam la kasur. Ne en pensawaya ka hakilenti singkin. Yaw kha ubalakhet unom kedia. Bat yaw sai syarak badang meding berngut bernget en om pelim. Unwan lam rasisya ya kajing bishar hok. Enam kenran enam leengya tat hadu bola penskem ya kajing bishar hok ha kaperthai. Bat kidul nong ki angnut ya ka anjong u. Ngalong utrai ngalakhot ya phi haka hok kason. Ngalaptien ya phi dakakti bat ngala sumar ya phi. Ngala a ya phi kum gajutang hakipat benriu. Kum kajing syai kijat benriu. Ban penpej iki kmat ki bamat la. Man penlaj iki koidi na kebendi. Bat na kapatok pok kendau ya kito ki basyong haka jingdum. Yaktien jong utrai. Kajing puli naga gospel bakut kat kum u Matthews. Kalenong ga balai kadukhat bakhat lai hadu bakhat nyo. Ha kata kapur ujisu lawan na Galilea syaka Jordan sya u Yohanes ba enduk penbaptis da u Yohanes unjen dalak hangi u ong ngaken ngadai ban sya penbaptis hami. Bat me pan mewan syanga henry ujisu la jubab ya u ya mentah i kamat long kumni na ba kumni ken kadayangi ban penurlong ya kahok baru kum tau Yohanes sulah menjur di ujisu enda lala penbaptis u ulami na ka bat hakmi lapli ya ki beneng bat lay iyo mensim ublay wahyar arsut kum kaparu bat uhyar halor jong u bat hakmi kasur kalawan na beneng kaong uni ulong ukun ba ije jonga yaw ba ngaras ngauhun e ka gospel jong utray.